Hindi yun. Tuloy-tuloy natugab sa pakasalitaan ni Namnama. English ni Namnama kit hope. Di ba? English ni Namnama is hope. Anya nga tati adda nga Namnama ni hope. Okay. Ti title na basura. Teka ado nga title, apay nga tanga basura. Malagib ko lakit idi makikun contest sa short story writing contest. Ti title ko kit piti-piti. Apo na nga title dito, piti-piti, nagadong napindas nga title. Diya kalaban ko kit napindas ti title na Balitok. Ngam diya balitok sa nga nangabak. Ngam diya piti-piti nga pinakisalib ko ti short story writing contest. Isut nag first prize, piti-piti. Puna nagri-rin apoy, nagalas na title na apoy, nangabak ka nanda. So dito ay basura. Amoy ka din nga adot bimak nang gabuti basura. Amoy ka din nga adot agbibiyag gabuti basura. Okay, sagudayan nga roti surat. Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong namnama na napoluan iti basura. Kuna na dito'y, Dear Manong Nemi. Kaslasaan nga nakapapati Manong Nemi ng pudno. Takas tatibiyag. Kunam lang sa mo apatyen, ngem gayam kadagpay-peso. Ngay timay sa nga agsapa Manong Nemi, nakapimpintas, tiranyag, jay bulan, tiranyag, ililagkak, jay init, jay tangagsapa. Nga mesirayak Manong Nemi, timay sa nga napintas nga balay, akumpletot alikamen, nga da itimay sa nga sikat nga subdivision. Nga siyak, Manong Nemi, kadadak idinapintas nga kwarto, makunkunang master bedroom. Nga da ni amor Manong Nemi disibay ko. Bimangon nak, naging narakop kami. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Narumar kam to, bumangon kam to nga tumakder, mapangkam nga mismo itiya, napintas nga CR nga adda itiya, mismo nga oneg ti kwartum. Kaya kam tumaten Manong Nemi ti dining room, kat nakasaganan tumaten ti pamigat, babaen ka itiya, dua nga katulong. Dua nga katulong Manong Nemi nang naruna kini ason. Nga ni ason kat matalek ko panaka right hand ko. Agrubot kam tumaten Manong Nemi nga mapan iti opisina. Iti opisina may nga agasawa nga da kami ti manage iti may nga negosyo. Adan tumatbukod bi nga lugan. Sagkaysa kami. Ngam kabutag kuyog kami ag kalugang kamlangen. Ado pwede kita service truck mi, ado pwede kita dumapay nga logan mi, dagiti delivery truck. Dadag negosyo mi Manong Nemi nga furnitures. Agar aramid kami kadagiti napipintas nga sopa. Kanda dumapay nga furnitures. Nga orderen dagiti babak nang nga iso ti kayat da Manong Nemi nga bali nga furnitures iti uneg ti balay da, uneg ti mansyon da. Kasla sa anak pa lang mamati Manong Nemi ngin pudno. Kasla di mi napupuutan kini amor nga kastuhin ti biyag mi. Nga tilaing kurang nan Manong Nemi kitagbalin nga anak mi. Nabit kami pa nga nagkasar Manong Nemi nakaing grande akasar. When? Tanong lagi pa Manong Nemi noan niya, di kiti ado nga rigat, no sa din no tinagapon mi kini amor, kaslasaan kay nga tamamati. Agpadpada kami Manong Nemi nga nagkapo, iti squatter area. Nagkapo kami Manong Nemi kadag iti ka-squatteran. Nagkasadar kami kini amor. No sa dinot ayan,
ayan ko adakam nga dua. No adakam di eskwela, manong nemi, hindi pa nagbasa mi elementarya, adakam nga dua. Hindi damo manong nemi makungkon nga best friends. Aniyaman nga rigat, aniyaman nga problema. Titunggal may sa kada kami ket problema mi nga dua. Nakasingsingad kami manong. Kada doon mga bagbaga, gabuti kinasingid mi, idubing kampay laeng, dakam tutag katuluyan. Ta amin-amin nga banag banong nemi ket agtintindulong kami. Assignment, kanda dumapay. No kasta nga bakasyon manong nemi nga awang klase mi, adakam nga dua nga kuykuyog kanagtintinulong nga mapanagkalkal iti basura. Tata kami nagiti ka eskweteran manong nemi kang runan na unay pagbiyagan mi. Pamus panglakagan digiti naganak kada kami nga pangbiag da kada kami nga anak mi. Ono anak da. Kaditi panagkalkal dati pagbasuraan. Tumulong kami met nga anak tapno income met conforme ti mabalim mi nga maala iti pagbasuraan tapno di kastaket adda income ilako agbaling nga kwarta. Mahilig kami idi kani amor manong nemi nga agala kada kitay mabalim pay laeng pakinabangan. Kas kuma ay ayam. Amoy di kini bapak nang akit basilati dadail na akit ibasura dan. Hoy kas la kumakada kiti ay ayam. No adan tumakita mi nga ay ayam manong nemi nga mabalim pay lang taramnan. Hoy manong nemi na diskarte kami met kani amor. Dalosan minto, taramnan minto, papintasan minto, numumunyeka kumakit dalusan mi sa amin to balbaliwan nga maduan. Sa amin to met lang mapanilako kada kiti padaming obing. Kastoy tinagrugyan mi kini amor manong nemi. Iti pagbasuraan. No adan to na kitay tugaw nga kayo nga natukulaeng na may sangasakan nakit imbeleng da. Agala kami to. Nalingmod ni amor nga karpintero, amor na madagigam ti martilyo, lansaan na, taramnan na, dalusan mi, barnisan mi. Sa amin tumapan ilako. Kitam kitag mandang kam to ti kwarta pagbingayan mi. Nga usarin mi, ti panagbasa mi. No anyaman ti makpidot mi, makita mi ti pagbasuraan manong nemi nga mabalimpay laeng. Kastat inararamid mi, kini amor. Wen, ti kinaubingak, kinaskwelaak, best friend ko, manong nemi kinaraduarak iti elementary. Ado iti manong nemi, dagbilbilib kada kami. Tanya, pagkamumlaingan ta, ada bagkaten mi nga mapanisursur, nga mapanilako nga tugaw, uno katre, uno kabinet, no nangalalami. Ado iti manong nemi, di kinimas bastaaw. No apay nga nakalalaing kami. Naibasura lang arudan, pagbalin mi pailaeng, nga adnamat na gumatang, gata, siyempre, kwarta nga nagkapoy ti basura. Tapos lang nga kita plastic, karton, lata, blandok, botelya, nga may basbasura manong nemi, di pagbalin mi a kwarta. Ada dapay manong nemi, di kita perdi, nga alikamen, pagbalin mi, papintasan mi, pagbalin mi nga nga perdi, tarimnan mi sa milako. No makagulpay kam to manong nemi. Siyempre, ada bagbingayan mi, mapanggam tumatag grocery, mapanggam tumatag shopping, kumatang kami ti baro nga bado mi, mapanggam tumatag iti mall nga mapanagmerienda, mangan kada kitay magusgustuhan mi akanin, wano merienda. Inada kami niti high school manong nemi saan mi nga naituloy. Sipod tayong kadeng mi manong. Nga itultuloy min, itinrugi mi akasla partnership mi. Ang business. Ano ba nagiti kong daway manong nemi nga ori basit lang perdina nga cabinet kuma wano na nang naruna ka nagiti antigo. Alain mi, taramnin mi, dolosan mi, barnisan mi. Nagbalinto nga di barnis na manong nemi kat adada nga mang paantigo. Mabaminto mo't isursur nga ilako kat ne, magustuhan da, pag-iinagawan da. Gapo ito da ito'y manong nemi, inaramid mi tinagsursur ka nagiti balbalay. Baga kami katakwada, gatang kami kadagitay antigo. Kadagitay sandan nga kay-kayat, nga imbes ko nga ibasura da, gatangin mi lang nga. Adumat manong na yung dagitaglako. Ngayon, siyempre, may ibusmit.
Aging ka manong naming iti may sa nga aldaw nga napang kamay manin ti magbasuraan tawanan ti magatang mipay nga antigo mo dadael nga alikamen nga ilako da. Nakakita kami manong naming kini amor iti supa. Naburay rayan manong naming di kiti kudson. Ngayon, napintas pa lang manong naming ti kahanang. Inalami manong naming. Kimatang kam tipom, iknik kami tipom. Sakam kimatang manong nemi iti panakakaber na nakita velvet. When amok met tagdait, nalaeng met di amor manong nemi nga agkarpintero, wano anyaman dita. Jadi makita min manong nemi tinagbalinan, ti sopa. Nangina da ito amor. Talaga nga nangina. Bagkatin tangang rotin tayo tayo sursur. Sa amin nga napupuutan manong nemi. Iti panagbalasang kon, panagbaruna, saan lang nga best friends, iti marik na titunggal may sakada kami manong. Iti talaga nalablabas pa ng kapsat, nalablabas pa ng may nga partner, nalablabas pa ng best friends, no di kat awawakan nakidin ni amor iti sweethearts. Sweetheart ang tiawak titunggal may sakada kami. Adan di kiti kundawi manong naming ginarakop kami. Adan di kiti kundawi manong naming aglanang di kiti bibig. Adan nagkinaawatan di kiti puso mi manong. Intuloy mo idi manong naming tinapan nagala ka di kiti perdi sa mitermnen aging ka nga ingked din mi. Ape nga, santa nga karamit ito susto na saan nga perdi? Kaya tamat. Adamatin ba sila pagpuunan ta? Ape nga santa nga ramiden. Kaya tamat tag-design. Kaya tamat amin. Naling ka ang diet. Mukmit ti agasembol. Agkat, agmartilyo, agkikir, agragadi. Sa amin napupuutan manong naming iti basit nga puunan mi. Nangipastig kami ti kagangaylaeng nga furniture shop. Naggatang kami manong naming kadagiti kasapulan mi. Dagiti materials nga ramidan mi nga sopa. Sala nga sopa. Sibubukel nga sala set manong naming. Ada sopa na, ada single na, ada lamisaan na. Kada do manong nemi, di kiti dumay dayo, o may mangkit-kita, kadig display mi. Kit kaslasanda mo mati. Alaling, di kiti design na pinatasa. Sino tayo arkitekyo? Sino tayo kaparaaramin dyo? Iba kami matlang, manong nemi nga dadakam lang. Naging kahit di mo may bayag, manong nemi nagala kami tuberos mi. Kas na kunak itay manong nemi saan mi nga napupuutan. Nga manipo di panagubing mi, kini amor, nga panagkalkalkal iti basura. Di panangipateg mi, kadagiti na ibasuran, kat nagbalimpay laeng, kat adda ti mauda kwarta. Manipo di panangipasdeg mi ti furniture shop, gagangay lang ang furniture shop, kadagiti kabugbukodan mi nga design, kadagiti bukod mi nga aramid. Nga di agangay manong nemi, di makkailin deta nga furniture shop. Nakipasdag kami manong nemi, itidakil nga building, nga pagaramidan, pagkihiran, pagaramidan, pagdisplayan. Kaya nadaan kami iti kabukbukulan nga balay, iti may sa nga sitkat nga subdivision. Kaslasang kampay lang mamati iti asawak manong. Manipo di pagbasuraan, may sa kami nga may bilang kadigiti adda mabalin na. Adda nakadeposito nga kwarta iti bangko. Kompleto nga likamen ito nagtibalay, adan opisina mi, adan bukod mi nga business, adon digiti obreros mi. Ken, napagbasak ka na pagbradwar ko manong name iti adjek, uno poritek mi, nga iso ni Eva. Talukam nga kakabsat manong. Di adjek, na imun una nga nagasawa nga mitisyak na ikamang iti adayo. Erento tani Eva gapot interesado nga agbasa pinagbasak iti kolehyo aging ka nagturpos. Ni amor manong nemi natulungan namit digiti kakabsat na. Digiti kakabsat na manong nemi kita kadwami iti negosyo. Na dinagturpos mo ten manong nemi ni Eva, imayan dito'y balay. Ate, ada pala problema? Nagturpos ako ng
O pa'y pagtrabaho. Hindi agasawahan. Ala niya ate. Kung ang manano, ibagam ko mga sangka pag-asawa, tagtrabaho ka, agurnong ka pa lang. Nagsapol ka trabaho. Oh, nagri ka tagsapol. Apay, didak kasapulan tinigusyo yo. Nakamanga orda posisyon ito yung pagyanang. Receptionist. Mang-entertain ka dagiti customers. Nalayangak mo ti sales stock ko. Nalayangak mo dag-entertain. Oh, di ba? Kasaritam ni Manong mo. Ni Bayaw? Kasaritam ni Sonan. O, adda pangipuestan na kin ka, di adda. Abag isumat iti Manong naming umasadag ti asawak. Hi, kuya. Nagugupguwa po di kuya. Kaslasaan na nagkapoy ti pagbasurahan. Kalipagbaga. Malagamat. Asin no ti mamati kada kayo, di ba kayo nga nangrugyan nyo kit agkalkal ti basura. Itangat nagpintas ti palayo, kompletot alikamen, ada katulong nyo, ada bukod nyo nga na progreso nga business. Kasta ti biyang. No, talagang ikalikago mo ti umasenso. Kuya, imbaga ka ni ate, alandag nga empleyado yo. Sa bagay, kasapulan mi ti kasken ka. Kaskanya-kanya. Nga napintas. Baka awis ka di kiti customer. Di ba, sweetheart? So ti ko nam, di so. Sikamat ti adada nga big boss. Sikamat ti kang runa nga desisyon. Iso nga rin nga sikat pag-desisyon ng sweetheart. Saan nga siya? Gabuta kapsat ko isonan, alaiklatan mo, awan ti desisyon mo. Kasi nung mang tulong yung kuhana. Kat kasapulan damit kaskan kuhana. Iwan sa bali mati, inraduar na. Wow, mabalin. Alis to lang nga makasurusuro, no, kahit nagsurusuro. Kahit ko kuya, sikat mang train kanya. Di ba? Sikat adada nga mang train kan mga asikaso ka naging empleyado. Ni ate kat adda iti kahera. So nagigam ti kwarta. Di kami nate. Siyak ti pakayawatan ti pagbayad da. Sa siyak ti mapanagdeposit mo na ibaon ko ni ason ngagdeposit. Siyak nga ro ti kahera, siyak nga ro ti babae. Naman iyawad da kinaamor ti pagbayad da. Kas pagkadigat, itadman kanyak ni amor ti kwarta. Nakabagbak nang kayo nate. Nakakaapal kayo. Hindi, agbaling kang empleyada, agurnong kamet. No, mga asawa kan to, makiasawa kan to, di orayam tinabak na nga mga asawa kan katap no, bak nang kantuman. Ubing ni Eva, nga miti siyak, manong nemi iti inem nga tawen. Mabaling ko na yung nga napimpinas kami siyak. Nga mata pa, ada sa balya pintas ko, adamat sa balya pintas na. Awang ka nung pwede boyfriend na manong nemi. Nasiyat mo, ating kalikagom ko hindi, pagbasahin ka, ng isang kapila makiboy-boyfriend. Inalang nga ron ti asawak ni Eva, manong nemi, nga iso iti mang-entertain, kadag iti customer, iti display center mi. Malaksid, nga supervise ni Amor, kadag iti empleyado, iti display center. Siyempre, isot mangidaulo, kadag iti karpintero, nga garamit, kadag iti order, nga furnitures. And ito siya, adag iti counter, aguray tayo nyaman nga mahitad nga pagbayad. Gusto iti ruta may manong name. And ito nagbaling nga ni Ason nga panaka-assistant ko, panaka-alalay ko, may sa kadagi tayo upat, buno talo nga katulong man. Ano kasta nga, tiyempo ti merienda, ate. Merienda time na. Inagawa tayo nga ti paborito mga merienda. No, dati dito pisina, ma'am ko na madlakan niya ka. Saan nga ate? No, dati si Jebalay, iso ate. Nairuaman ko na kasta, ate latan. Sige, makaamo ka. Kadwak tumatin nga merienda manong nemi ni Ason. Sa bali matit tiyempo nga pa nag-break, di kita empleyado, iti display center, ken kastama iti ayan ti shop. Adamat oras da pa nag-break time, mag-merienda damat tayo. Nahimas din kami nate. Tilangin kurang nyo ate, anak, di ka pa ginaw. Barbarin, na-delay ako ni. Huy,
O nga dati kararagsakan, no sa agad kayo kin kuya amor no, danto na nakyo. Ohin, tayo sud ararapa api mo mete. Pangipanami ko mga rot kada gito yo. Inted ni Apo Diyos ng blessings, no, sanggam nga ganak. Katadungan na gito taga squatter area nga tultulungan nyo. When, taday-tadi, karoon na may saping mission mi kini amor. Tulungan mi, dagiti adda iti squatter area. Susuram mi ida, nagsalukag, tapnog biyagda. Kaya naman dagiti adda iti shop. Kaduan na ka nagkapit squatter area. Sabi na kita, napas tipa ng basa na kita pagbasahin nyo ida, nga nagkapulakit sa diyay. Nakaimbag kayo ate. Siya, kahit ko kumamit nagbasa, di nagbasa ka, gamsa nung assistant ko. Dakil matiswaldo ma. Ano lang ti ubram kita, para igam ti bag ko. Kadwa ka, no saan ko akadwa ni amor, nga mapanti panag-shopping. Kung nga ro dati, nakapimintas ti trabaho. Gayam ko ti bus ko. Ay, agistorya ka pa ate. Ati surya ko. Kad na ibag mo amin kan manibodrog-rogi na. Nung nga tano, may paniti, may radyo. Di pa kasaritaan nyo. Mabaha muna palang may radyo. May panti, MMK. Di mo't panalpas ti pa kasaritaan niya. Kasi lang mula ibaga nga adan to dakila problema yung kini Kuya Amor. Nagsanayak ididayta nga nangig kong imbaga ni Ason manon nemi. Awmat pa tinapaspasamak nga nakana na problema mi. Hidubing kami problema mi no kasta nga kiraos ti tiyan mi. Hidubing kami problema mi no awan ti ited dagiti parents mi nga kwarta nga mapami o sarami mapanagbasa. Hidubing kami problema mi no anat igatang mi ti arwaten mi. Ngayon saan nga nagbaling nga dakila problema dahita. Gabuta madiskarte kami met. Diyan ay basuran kita pagbalinan mi akwarta. Kaya tiga po na no api nga nadoanon mi ti kastoy nga kasasaa diti bihag manong. Ngam kas ko na ni Ason nga ado digiti tultulungan mi nga nagkapo wano adda iti squatter area. Naroon na da kalamidad. Digiti relief goods manong nemi. Magilatang kami met nga ipaay kadakwala. No, habi ka din amin manong naming at dapat lang dagiti tao, dagiti pamilya, nga wag kabukbukudan da nga balay, kabukbukudan da nga daga. Yun ka ano nga nga maibus, dagiti tao, nga adda iti squatter area ko nanda. Manumit dagiti kas kada kami, nga nagkapo sa jay, nga da kami itinabintas nga lugar, na talgit nga balay, kanadaan ng tinegosyo. Nga mawanto nga tang agpeso, adan to nga tang agpeso problema, halan to nga tayo nga problema. Aging ka, manon naming nga napanganak nagpa-check up, ket positive, kasta unit tiragsak mi kini amor, tadan to nanak mi. Sweetheart. Junior, ha? Kit no babae nga eh. Di junior, ha? Babae, di kahit kong inauna. Tanong kas pagarigan ta babae, amam na niya tinagan na. Anat nagan na. Tapno kompleto. Fate. Kompleto. Dagiti kang runaan nga kasapulan tapno agbiag ka. Tiyan niya. Namnama. Hope. Di ba? Pag-asa. Uno pamati. Faith. Namnama. Pag-asa. Love. Di ba? Ti Spanish ti love ket amor. Ito ano makompleto. Faith, hope, English ti hope, namnama. Ay, Tagalog, Ilocano ti hope, namnama. Ken love. Love, hope, faith. Diba? Iso nga no babae, faith tinagan na terakta. Hindi pa lang pati. Nga pati. Kaya lalaki nga eh. Di love junior, amor junior. Ngayon sabi ko mata babae. Sabi ko sweetheart. Nagtuloy manong name itinapintas nga nayas ti biyang ni Eva. Gabuta, siyempre,
Alangan mo't nga magipagyan itiyan mi. Istiin ni Suna manunim iti opisina. At pa nakakwarto na sadya. Sadya nga grubuat. Kat nung kasta nga para sumrekan na dumdeng ti office times. At dadyahin nga agur-uray kada kita customer. Amang entertain. Tapos aray mapamit ni Eva manunim iti ayan digiti karpintero. Pasaremet, umay dito'y balay, sumarong ka. Oh, kumusta pa nagtrabaho? Okay man tate. Ako ronong kamad lang. Pangalak ko mga rodmet, igatan ko kada kiti sisiksing arawatek. Imarjud kamatan, manipod at trabaho ma. Kalahin sabi nga, binuwalan nga, increase na ka ni manong mo. Kat adumat nagbintas mo performance ko. Manipo di diada akong kat umad adumat igrit customer, di ba? Wala magurnong ka. Para ti bagim. Awang ba't nga kasiripat keng ka? Ado di kita agar-arib ka niya ng kaya. Dapat na kita bamaknang, businessman. Abi di mo kaya. Diyan ka mo ate. Napili ti pusok eh. Iso nga na mapanak pa nung kakadagit ayon dagiti karpintero tabarbaring no ada macho kada kwada. Loko. Baki asawa ka man na dagiti man la karpintero nga empleyado. Kada apay ko ma. Niso pagpitikan ti puso kas pagarikan nate. Siya ngay. Agpadpada kayo nga kalkal di basura. Si kamit sa bali ka maakin ni amor. So nagsiksi Hanak ang dilawan ni manong mo, no, kastat arwatan, no, daka iti opisina. Kaya isungar di pang akit ko kada iti customer. Uy. Saan nga? Beer house na yan mo. Tapno akitam di iti customer. Ate, nung kasanot pintas di iti muebles, di iti furnitures, masapol mo nagbali na kang modelo. Di ba? Bali agawani ang model. Di ba? Di iti ada dyan display kat dagitay sample ipamphlet tayo kat adak picture ko jay nagtutugaw ka dagiti supa agsang-sangger ka dagiti class nga supa sapay kumatawan ti agbaling nga problema nga pataudem eba ano ka mati problema kanya kate sana ka din nga makatulong ka matulungan ta kamit, kaya tinulungan ka. Ngayon ko na, sapay ko tasaan ka ng pumatao dito problema, nga kapukin ka. Babae, timpas ngay ko, manong name fate nga talaga tinagan na. E di pa nagtagibik, manong name intalag ko kini amor, tinegosyo, isudan kini Eva. Manuunay manunemi di numapanak iti opisina no pumasyarak mo iti display center iti yan di kiti karapintero no ada masapo ko ada mata ni ason nga assistant ko o no alalay ko iti mo bunyagan ni Faith manunemi en grande ato di kiti nimbitara mi nagbaling nga customer mi ket customer mi tumanen ado tao manong name. Ado talaga ti daydayaw kada kami. Ada kadakwada di kiti makaammo manong name sa dinot nagkapuan. No istoryaan da kasla saan da mamati. Nagkapu kami ti pagkalkalan ti basurawan ti squatter area. Awan ti nagbaling nga problema manong name. Anytime. At adigiti kundaway nga gabotay talag kulatan nga siya ti mga sikaso kini Faith manong nagtalinayda kiti balay nga nang tagibigan ko na jak italag kini ason na mapayamunamat na asikaso met iti ubing talon ti tawen manong name ni Faith adadan nga kasapulan na ti mga asikaso ken kuana ta medyo nakuti pilya Kaya nadamang digiti kong daw, manong name, kumusta ti asawa? Kumusta ti negosyo, sweetheart? Awan ti problema. O masasenso? Gasgasat ta ni Faith.
Nabayang jak si marungkar sa tiyan, di sa marungkar ka. Alis na maglaing. Adamad ni ason nga, manguba, kini faith, no i-drive mo dialogan mo. Kumusta naman kita yung empleyado? Kito ka na, o problema. Kumusta ni Eva? Nabayag nga sa si marungkar to yun tawagan nak lang. Kumusta anak? Nabayag nga sa anin may tubalay. Okay man, so na akong problema. Dito lang at agdeman nga dandani binulang nga kayat at increase sweldo na. Gastadura namin di kapsat mo. Bagbagaan. At doon kita paburi, kagadgatangan na nga. Maminsan na lang usa rin. Di naman inuso sa rin. Ang abali at mabalin ng tumat ng ilako. Arwaten. Nopi ko man no alahas. Sa bagay, doon ba kita alahas na. As naman dyan, kwarta man dyan, pagbalin ng to a kwarta. Kasla, agit deposit, agur-urnong, mabayan di pa nagatang nakarigiti alahas. Ako may boyfriend na. Di mo masaludsutigin ko, ana. Sige. No, akong problema kang ko, ana. Ako mat problema kang ka. Di akong problema. Naman manlaw ko kang ka, sweetheart. Mani po di dia impas ngay ko ni Faith. Kasla, mamanukan nga mailiw ka niya. Ha? Edi 3 months na. Iso pa lang ti palagkanaik tamanin. Idin to ta, idi awang penny Faith kat dan din irinabi, di ba? Manaksid nagmensa. Madlaw mo ka dita? Madlaw ko. Sweetheart, busy na ito asawa. Busy? Busy iti negosyo. Dapat di gundawin nga mapanak sa baling nga lugar at nung indak ka ag-survey no napintas nga pagyanan ti maaramid nga maangay nga amon may pasdag nga sanga ti negosyo, di ba? Sabon sapay na mapagsusurti bagbagang. Kasi kamat. Okay. Okay lang. Siyempre, busy ka ng peso. Ay magure ka, ang kupaton ng tawin ni Faith. Masapol na adading na. Di ba? Kahit mo ada junior mo. Manong name gaboy today ito yung bagak. Nakadlaw siguro kadata. In kaso nak manong. Kaslamanan mariknak nga may iliw kanya. Sweetheart. Bumok ba kita kadi? Kaya siyempre manayon ang tawin mo. Mababayak ka rin pagi. Siya mo ito baka sungbat ka rin sa lunsod mo apay pababayang tabagim. Samot ko na. Medyo limok magak, hindi naganakon eh. Awanan tinapina sa purma tibagik. Okay lang. Sikamot. Saan ka kadimot lang ka agsapsapol sa bali? Anong klaseng nga question dito? Ada kwartam, guwapo ka. Siyempre, di kakasken ka, ada kwartana, sa guwapo ka. Adulakit di chicks nga, agkurso na daken ka. Di babak nang dita. Kaya dapat nga gumatang ka na kita'y artista, kada modelo, na kita'y nabibintas. Awan dito ti panunod ko, sweetheart. May masalan ti babae nga patpatik ko. Siksi ka lang. Manipod iduubing ta. Aging kaita kenteg na ngayon. Saan ta puros ka nagsina, di ba? Sa dinumantayan mo, kanayan ko, datang duwa, eskwela, pagbasuraan, agkalkal, agbagkat, aglako ka na kita, taramnenta. Dita pulos naging na dayo, di ba? Anak connection na, kada si question ko. Sweetheart, awan di ka papatgan, no sana sika. Sika kente anak ta. Tinegosyo ta.
Ikatam kumatan niya man na panagatap. Jack man ang mo, apay nga sa sungbat mo. Di bagbaga, ato di kita'y babak ng dita, nga malaksid nga da asawa da, mabalinda pa iti rumaman ti kayat da nga ramanan, nga di tayo napipintas, di kiti model, di artista. Kasi dikit ko sa word. Sungbat ko, di nakipatpada. Manong name iti na minsan, nga mailiwak nga pumasyari iti pisina, display center, kaniti ayan, di kiti agar aramid. Dikiti karpintero ngayon, dikiti siya. Iti siyap ngayon, dikiti karpintero. Ay, ma'am. Good morning, ma'am. Oh, nagpintas na ta anak yo, kini sir. Abi kasla, basit display. Basit ay ko, ma'am. Nagsasaro nga amin nga, adog gimatang. Abi nga sa nga napilapan nga dagos. Ko, ma'am, ayan na ni Eva. Ada na pa na bihit, ma'am. Kang kanayon ka din nga, ada pa panan na. Kung kalkalpas ba kami nga nagikarga, nagideliver, itay nakasalita na nagita customer, adabit papanak ko na. Ningarod seryo. Adamat na panan na, ma'am. Awan ni Sonit shop. Jakla mo, ma'am, makaadad siya. Ason. Ay, ate. Kargahem. Kibinim ni Faith. Sige, ate. Agbati kayo dito. Inakdya siya. Umay kami natapok sa dya. Madigin ni Faith iti tapok. Nagitay, amo man. Sige nga rin, ma'am. Ibati na ka nga dito. Agbati kami ni Faith. Manong name iti siya. Mamanong matigitag bubra. Apay, kunang man lang no, adot das ka na mapilapan. Apay nga, dakdakay lang nagtrabaho. Kuha ma'am, nag-absent kami kaya duma. Nagsakit da. Mabang-bakrap sa amin sa negosyon. Gaganga lang ma'am, nakapsot ti supply ti material. Adot ag demand, adot ag gatang, di kita maaramid kita nakapsot. Ano tararamid na mo? Kontak na ka na kita agtrutroso, di kita agragrakadi, di kita agsupos malit kayo. Manong Nemi, agkapagkabaak. Dagas nagparparik na kanya. Saan nga may sarang nagit empleyado manong name iturupan na kanya. Taapin na ta. May sakadakuha na manong name pinayapahayak. Dekadwa ni Eva pa naka-assistant na. Manang, ay, ma'am. Sagbay nga simrik ni Eva nga empleyada. Da kayo tim taltalkan ni Amor dito yung display center, ha? Saan man, ma'am? Abi kasi maten. Sika man din mga bagbaga. Maluglugi ti negosyo mo no. Anya? Kung ma'am, nakurang lang din ko ha. Ti materialas, maramid nga materialas. Pimitas mo no. Hindi kayo kinis na teksalita. Dumagdagsan di baro kung kumanong nemi. Maulawak. Ibaglagit din ta. Adanason nga nang api pa kanyak, nang sarapa kanyak, ma'am. Ma'am, ala, ma'am. Api, ma'am. Diyan mo, ason. Ala. Pakadanagan, tugawak. Asikaw sumlang ni Faith. Amo babayan, ha? Masama ka. Masapang na may tanay ka sa ospital. Ma-check up ka. Ang mag-drive. Saan ko mo, Di mangalat at mang drive di kutsam ta mapangiti ospital. Di kasi gan nga clinic. Sige. Mangahip ka nga rin. Idagturong kami sa ospital, manong nemi.
Inaak ti cellphone ko yung dial ko ti number ni Amor. Hello, sweetheart. Amor, ayan mo. Ito pisina. Sa mo ko na nga dakat to pisina kaputad nagkapuak ti pisina. Ha? Awang kay ngagpadpada kay ni Epa. Abi nga, saan man nga dati nga dulat na digiti kompleto na tayo display. Abi nga doon pakante. Iti siya, abi nga mamano digiti trabaho. Maluglogi ka din di kumpanya? Maluglogi ka din di negosyo? Sa nun tayan mo, kan sa dinot ayan ni Eva. Apa nga saan ka masungbat? Sweetheart, pagsaritaan na doon ang balag ito no. Adata di balay. Nagulawak. Mapanak pa check ka sa ospital. Apa nga min? Iti pa ng bisita, ti bisina, ti display center, kaniti shop. Ang bali siguro nga dito, ti kapuna, o apa nga astuyak. Amor, entalag ko kayong ka ti negosyo. Tawan ti sabali nga, nasikasok no saan nga ti, para iti anak tatap no, saan ko mabaybayan? Intalag ko kada kayo kini Eva ti amin. Awan da, nagagangalat kas na ti negosyo, sweetheart. Adam pa nagpigsa na, adam at pa nagkapoy na. Pagsalitaan na data nga ba naginto na data di balay. Sige, tawagan na ito ano, anat ko na ito doktor, ito pa nagpacheck mo. Sige. Okay. Hindi ba magresulta manon nemi? Mrs. Adan ading ni Faith. Doktor, di mo ka di malagip nga no, kanot na uding nga panagsangahilim. Huwag nga peso, doktor. Medyo gananat ka lang, kahit masalan dati panaginaw mo, panagdadagsin mo iti may kadua. Hirapon doon na kahit basit diferensya nga naduktalak. Kaya nga, itimpas gay mo ni Faith. Doktor, iso nga, kuning ingat lang. Naskin nga, saan nga naskin nga mapasamak, tapno, okay kami nga kina. Siyempre, di pa nagproblema, lumabaling ka na akong problema. Saan ka ma-depress? Lawan, doktor. Apay taan ka di problema? Awan, doktor. Tinawag na asawak. Adan ating ni Faith. Adan dun may kadwa anak ta. Siyempre, maragsak anak. Marbaring dun, lalaking dun na ita. Sabi ko mata. Ragsak ti buray na. Ragsak ti sangbay na. Nasangat ang kala problema. Ni Faith, ididimteng ti biyag ta. Adada nga, imasenso ang pimintas ti biyag tayo. Ngayon ta, kaslam, agparparik na kanya, nadadugtang nga dakala problema. Sweetheart, awanti, anihaw na problema. Ada masirsil matak. Agparparik na kanya, kamor. Sweetheart, saan ka kuman unang pampanot? Kasta, laglagi pa, narisgo pa ito kasasad mo. Ang mga no, maragrig ti anak ta. Idada kami dito ibalay manon nemi. Tinawag ak manin ti asawa. Di ka pa umay? Di ka pa agawid? Asidag akon. Sumsumring akon ti subdivision. Sige nga ron. Ito sumangpet ti asawak manon nemi mas dawak. Abe nga saan na nga may sarang tirupa na kanya. Inuroray ka. Dito tinas ka na pagsalitaan ta. Tapno awan ti makadisturbo ka na ta.
Awan ti pagdanagam kini Faith. Gabot ha. Ada ni ason nga mga sikasukin ko na. Amor, napasamak ka di. Tibagak kang kay di. Ngatikas kang ka, gwapong adaan ni ti kwarta. Mabalim mo ti mangala itinayon. Nayon ko. Mabaling nga duwa, ore talo kayam. Anta ka di babaim? Anta ka di nangip ipanam tipo unanta? Iso nga kasjayan ti lang nga tinegosyo ta? Maluglugin. Habi nga sa kaktimag. Kasapulak. Ti sungbat mo karig na sa ludsud ko. Sweetheart. Pagkawanan na ko. Abi nga dumawat ka ti pamakawan. Nanas ka nga pa rin tumay kita sang manam kita ramidag. Amor, sangkang pa rin tumay kasta. Itala siguro makita nak nagsangit. Hindi ko mapalang nga ibagak kag ka. Nga mawantured ko ng ibang ibagaw. Nga siguro. Dito yun ti panawan tapno. May ibagak kag ka ti amin. Tapno ang kumpesarak kag ka. Kalbasan di ba nagkumpesar ko kinhapit Diyos? Katnas ka nagkumpesar ka ka. Ada babaim? Isot nang ipanam ka nagiti kwarta? Gaputa, no saan ko nga ramiden, no jak ited ti kayat na agipulong met kang ka. Amor, blackmailan na ka. Asin na tayo nga babae. Dapat tinadagso nga paset. Ti mismo kakabsat mo, Manong, awan ti sumngaw nga anyaman na balikas kanagribibig ko. Kasla nagsardeng ti panagpitik ti darikmat. Kasla nagsardeng ti panagangis ko manong nemi ti day tangan nangeg ko. Sinarapak ti baro kong ko. Karintuloy ko nga tinangeg manong nemi ni Amor. Sinulisugnak ni Eva. Kat siya, intulok kumet nga nasulisog ak. Sinulisog na. Anda napasamag ka na kami. Masansan matin. Agdaman matin iso na. Dawat dito, dawat dita. No, ked-kedak. Ibaga naman kanyak nga. Baga kayot ko kanon nga maamuam. No, anyat mapaspasamag kada kami. Amin na kayat na. Itad ko. No, paya mo, makmaksayanin. Tipuunan tinegosyo. Nagkikatakon kada kiti empleyado, agkurangan ti pangsulto kada kuana. Ay, dadadakil nga basulakan ka. No namin nunong imbagak, kinaebang isardeng minti amin. Ngam na mamin anumat ng pagana. Ngagipulong ken ka. Ngimitahi. Itay, awan ni Suna, awanak medyo bisina. Nagsinharak kami, nagtulagan min nga gupden min ti amin. Tagabot na talaga nga diyakon kayat. Mayat ka no. Basta binulan. Nga mamitlo. Titad ko keng kuana, akadakil ti sweldo na. Kadya ka muna sa dinong pangimpipanan na ti kwarta na. Siyak na kimbasol. Siyak na dadang kimbasol ti amin. Namnama. Siyak ti lalaki. Nagbalinak ko mga natibker, nagbalinak ka na rokop. So nga pakawarin na. Kat nagasaganak, nga mangawat, yan yaman na panlusam. Kahit ko, nga di kita nabatbati pa nga sa nikwa. Kahit ko nga si kalahang ti mainagan. Nga katay kong tinagan ko. Takasta ti kahit ko panang dusam kanya. Itad kundi amin nga, kalintegham, kadigiti sa nikwa. Kahit papanam nga ron.
Nukas naman ti kunam. Sa dinot papanam. No itad mo kanyak, amin. Kat awanan ti kukwam. Sa dinot ti papanam, agsubliak iti basura. Impagmantam mo. Kapoy ito yung inaramid mo. Nabangbangsit ka pa yung ti basura. Amor. Kas kamit lang. Nailumlumit lang yung negapur ka na ginababagsit nga basura. Basura ka, amor. Naggapu kayo di pagbasuraan, nagsubli ka di pagbasuraan. Gapot na tayo narami, Diyo, di kapasat ko, kit basura kayo. Ayop kayo. Isupay lang dahil tamarong nemit pa naganugug ko, nga kaanda ti simgaw nga balikas. Kada kinibibig ko. Naganugugak manong nemi, inigandatin nagtasawak nga atibayan nga rayatin, inuwadag ko isuna. San nakasagitin? Nagkapuhak man iti pagbasuraan, ngam nabayaga kun nga nadalos. Himsi ka. Nagsubli ka man iti pagbasuraan. Basura ti pagkitakin ka. Basura nga awanan ser-serbina. Kaya di matlayang nga rabi manong nemi, inurbuhat, ni amor ti sumagmanong arwatan na. Kalpasan na. Saan akon nga may kariti da ito nga balay. Kabutan nugutik nga may saakon nga basura. Ito nabigat, ibaong kunto dito ni attorney. Dabno, edan nandun ti papeles apakakitaan. Nga si kaamin tagtagikuha na kititsan ni ko. Kas panusak. Iti kinarukop ko. Nagsupliha kiti pagbasurahan. Kabutan nugutek nga saan at nga nadalus nga asawa kaya nama. Nagpalinak ka na rukop. Sa mga baybayan, tigiti anak na. Sabi ko tagsubli nga umasenso, tinegosyo. Inakon, tasahan ako nga may karipa dito. Manong nemi arig na sa anak nga nakaturog ka rin nga rabi, tawag-tawag at tikapsat kumanong yung unattended ti cellphone niya. Ayop ka nga kapsat. Nabasbasura ka manin. Pinagadal ka. Ginastos ka di pa nagbasa mo. Hindi ko amin nakasapulam nung mampagastadura ka. Inala ka nga empleyada. Diyak kumakayat gini. Ngam gabotay so ti kayat ni amor. Ngam bagana nga makatulog ka. Nga mga entertain ka na giti customer. Mga trakar ka na giti customer. Ngam sa bari mat tinatrakar mo. Timat narukop nga asawa. Ayop kayo. Nakar-karo kay pay ng basura. Kasla ko lang may imagine manong name. Nga idi awan ni Amor iti sidong ko kat awan ni Eva. Kasla dada nga duwa iti may sa nga lugar. Baka inaldaw nga kangkanayon nga date da. Baka ti mismo pa yung opisina, ti pagaramidan da, iti kina bastos kinababoy da. Baka o nagpaitilugan. Yak pulos ni namnama, manong name yung mapasamak ti kastoy. Itapay kang dadagsenag para di may kaduwa nga anak ko. Na mapasamak ti amin. Amor,
Narukop ka. Dapat lahing ang subli ka ti pagbasuraan na mo. Kabigatan naman nun Nemi, imay ngagpaiso ti abogado. Bilin ni, Sir, Ma'am, so ngay mayak. Awan ti pagbalbaliwan ti amin, attorney. Kas iti dati. Nainagan ka na kami ng asawa, ti pagsagan ni Kwan mi. Ti balay ka ti negosyo. Ang isot ko na. No isot ko na, imsang ko manakayat. Alakit no isot ko na makita. Ang imsang mo ibagbaga kang Kwan, attorney. Basta ibagang kang Kwan ang analpasan ti amin. Sige, misis, no isot ko na. Anak ka rin ang bayan. Natawag ako manong Nemi, ti kapsat ko. Ate? Ayop ka. Ate naman, maalam pala tagkatawa. Hindi pala ang kurso natag ni kuya. Gaga. Amom lang aro din kang asawa kisuna. Ito, nasaan ko mga nasulisog di awang ko naramid ko. Kaputay naramid mo siguro amin na pamuspusan. Inaramid mo ti amin. Tapdum at takar mo ti asawa. Sorry, ate. Sakit nagdamhan kat ato nga kwarta. Basol na apay mangted. But ngak lang kat mabutang maten. Takros nagayam na dyan nga amor. Nga padam nga naggapoy ti pagbasuraan. Sikat at nga basura ayop ka. No anyaman da kiti nalalam nga kwarta iti asawak. Isublim. Sublim! Tanong mo sublim. Ikaswang ka. Ano ka mga orti kasop? Basta sublim. Amok nga nakadeposito. Imposible amin intid na igatang mo amin kada kiti kayat mo ang gatangan. Sublim. Tanong saan mo nga sublim? Talagang oray kabsat. Oray kabsat ka. Palungsod ka iti pagbaludan. At akwarta, nga osarek, tapno, maaramid ko ita. Maramid ang data siya kakabsat mo. Gaga. Maaramid ko gabutin, naramid mo, tinanglo ko kanyak. Ate, mat maramid ko na saan nga kayot ni kuya. Ni kuya taking bason. Awanan ni kuya. Isun nga mismo, iti nagtalaw. Oresan ko yung bagang sina kami. Ngam ison tinangisin na tibagina. Kukuwak amin nga negosyo. Isong isublim kanyak. Manyaman tada kwarta kang ka. Tapno saan ka pakaso. Tapno nagsubli. Tinating nga kadakkel ti puunan. Kadyak ti mga sikaso ti negosyo. Sublim. Basin man lang. Ora no, manumano. Basta isublim. Kang kanahin ka kano agdemdeman. Kang kuwana. Pangalan ako mga itid na keng kan. Saan nakautan ti puunan. Stumad lang amin nga muuto ti asawam. Ang runante amin ate. Talaga nga kurso nada na. Gabutan na pinpintasak nga amang imsika. O bubing nga imsika. Gaga. Iti klase mga kapsat. Warningan ka. Iti day tumatlangal daw. I-withdraw ti kwarta. Nga indulin mo ang inintad keng ka ni Amor. Tanasang ka nga mauray. Intod bigat. Papick up ka ti polis. Urahin ka dito balay. Manong Nemi, inuroray ko ti kapsat ko. Adamadlatan ni Ason, Manong Nemi, suda kinipate, iti abay ko. At hindi ka unek pungpungtot, akit, naglagay pa, masigog ka. Di na makadanagan basa sa kasuan ni Faith, hamo bebe ni Suna. No, dataga sa mapasama kayang kuhan, aon sa balik, yung paso no sang asik. Unate, hindi ka unek pungpungtot nakasta. Baka tumawad iti sakit ti pusom. Baka, ag-high blood ka, hindi na oras. Kamuta talaga nasakit. Ason, nasakit. Nalaga nga nasakit Susapo. Napikid din nga saan nga nagbaling nga natibgar ngamin ni kuya, ni sir. Kadyamat kabsat mo. Napi ngamin nga talaga nga sulisog. Bagay na launay, tinagan ng Eva. Apay no Eva ko ma. Diba? Dito pagsasauda. Agnagan ka no ti Eva kita sulisog. Ngabuta ni Eva tinang sulisog kini Adan. So nga, nanganmet iti maiparpahalit nga bunga iti hardin.
Urayek na Eva. Ngayon ni sir, ni kuya, apay nga pinapanaw mo, saan ko pinapanaw? Voluntaryo nga nang ipanaw ti bagina, nang isin ti bagina kanya. Hala, nakaragragsak kayo dati. Kastoy mo itong tinapasama. Talaga nga dalat akong trabida niya. Amin na pakasarita na dalat akong trabida. Ket ni ading mong Eva, isot kong trabida. Sige, mabalinak pala panawan. Kaya ito bang mesa, ason. Unang di ka unag pongpong to, awang gayam. Orasan ti pa nagmeriendam. Kailangat merienda? Check to man lamay po Susapong. Kaya mabisinan ka, ate. Basta, mga prepare ti meriendam, tag-merienda ka. Tag-merienda tayo ka na, pait. Maglagi din manong naimita at ni ason. Nga, mangpatpatib ka, tiriknak. Mangbalbalakad kanyak, manong naimi. Awan, sigurado. Talagang, kasadyak kabailan ng baklay ng baymesa ti mapaspasama. Manong naimi, dimteng ti oras, liplipas mi nagmerienda. Idadag durdurbel, manong naimi kat na paninlukat. Yung tawag di si Q, manong naimi no si sino. Ni Eva kan. Bagakbat ng patanunan na manong naimi. Nabayagan na saan ko nakita at kapsat ko. Italang manin. Nakaseksiksi nga talaga. Kasla may isang artista ti pintas na ti gaga. Ngimrinukar met ti puso na. Nakabalbalor darawatan na ganda kiti alas ganda kang kuana. Amin nga naikapatkan ka. Nagkapukada kami sa kadi. Sweldo, nagtrabaho ko met. Ano nga klase nga trabaho? Nagtrabaho ka, iti display center, sa kapay nagtrabaho, iti mismo, nga sawak. Ate, kinayat naman. Kahit ka nga patungpain, Eva. Alala, di ba, masigog ka, baka maalisan ka. Tabalsan na kasta. Saan ka man tabalbalsa? Umasadig ka. Umasadig ka, kunak. Papagasidig na manong nemi pinagalabat ko ditong patirupan na. Ate, pungut-pungutan ka pa eh. Idumudong ka ti suelo, loko, ate. Di mo ko maitunog na balsan ka, masikog ka. Di ka agperperso hasta makabalisan ka. Kahit ko ipag sa tinalo sa pungtot ko kayong basura ka, kapsan basura ka. Magdada ni Ason, manong naimi nga nangan anawa kanyak. Ate, baka maalisan ka, ate, ustunan. Hindi maalay-ayan tirik na, kalbasan nga na ipagsak dinalo sa pungtot ko, manong naimi. Di bagbaga ka kwarta, itad mo. Dito ate. At dito nga nakala sobre. Loko ka. Nagregregatan mi, iti asawak. Hutam ti asawak. Aghawam ti kinabaknang nga nagregregatan mi. Iyapay, nakaila ti mayat ang bumaknang. Iti kasta pamuspusan. Apay nga di mo, padasam ti agrigat. Nagrigat ba ti mang romansa kini, kuya. Gaga ka talaga. Kaya doon, nagrigatak mo na ta kwarta. Nagregregata man, naggangarasan. Igagangin na nga. Okay mat ni kuya mo. Nalaing ka mga agpadpada. Tumuna, kaya mo na yun, nagsipa ng pungot-pungot ko ka. Ate, samon nga tutupan kabsat mo. Sa balit panunot na. Ason na. Gantangin na ala kundi kwarta. Ulod-ulod din dati nga babae ta papanahon. Santo nga pagpakita. Laksi din ka kabsat. Ayop ka. Amok nga dapat lang na batbati nga kwarta nga dakin ka. Kaya nagiti alahas. Nga ti kwarta mi tingad katang mo. Pumanaw ka. Saan kanto nagpagpakita? Awanan ti utang mo nga na yung bag-anakem. Dakas ka nga kabsat. Basura! Pimanawan ni Eva manong nemi. Laksiden ka kabsat ko na. Huwag ka ba ilang laksiden? Anya ti klase na nga kabsat. Nagbalinak ka na siya at kadakwada.
Numampay, ado nga rigat tinagpaspasarami. Nga di addan, bungat ado do nga rigat mi, awan sa bali nga nilaramid ko, na saan nga nang talyaw, nang tulong nga dakwada. No, apay pa ilang kasyak, ti pagkaramidan na ti kastoy. No, pa'y kunada, ngawan ti maramid, ti babae, no saan nga kayat ti lalaki. Nagbalingan na rukop ti asawak manong nemi. Wen, nagbalingan na rukop. Tana itulog ka kasi diya tinapasama. Iti sumarunong aldaw manong nemi. Napana ka mismo, napangkam ti pisina. Kinasaritak manong nemi, iti pan nagkapangulo, iti display center. Manang, ay ma'am, awan ti kumatang, ado taggatang sapsapulan, dagitay dating nga napipintas, nga design, dagitoy kasanda kaya tata, sumapsapul na nga napipintas. Mapangkaman dyan siya, tayabam ni Mang Arthur, ti Pangulo da sa dyan. Imay na Arthur, Mang Arthur, ma'am, anat ka sa pulan di siya. Magatang na kiti materyales. Saan nga po nung awan materyales? Ado ma'am, ti awan kati gatang, tao ba't kitad ni Sheridin. Irid ko yung kati kwarta, tas ka mapanagatang. Agorder. Tanong kasano, iti kurang, pasublian nyo. Kano, anya di kiti nasken nga mapasamak. Di kiti order, aramitan nyo. Mapasublim ka di, nga makompleto di display, iti manong abulan. May saan lang abulan, ma'am. Baka kurang pa yan. Makatalo lang alawas. Alis lo kami, met. Mabaling kumata pasublim, nagdidati kakaduak. Inikat lang ni salita, gabutawan ti pasuldo yan. Kanaumat yan to, brada, taumat maaramid, taumat matrabaho. Sige, pasublim da, dad ko anyam nakasapul niya kwarta. At amo kada pala nabating ka kwarta ti bangko. Sige, ma'am. Agsublimat maran nga ruda natin. Ganar, ken pintas tiya. Negosyo yun, kasta. Kareta nga aldaw manun nemi na panak iti doktor. Doktor. Oh, saan nga oras ti tayo mo schedule ita. Napacheck up. Adamin mati nga marikrik doktor. Oh, kita magakaking ka nga saan ka pungpungtot, saan ka nga problema. Doktor, saan nga naliklikan Agad damag ko nga ron, nadamag ko. Nagsinakagayaman ka ni Amor. Iso na ti voluntaryo nagtalaw. Po. Sa nga bali, doktora, tinaskan ka. Awan ti daga sa mapasama ka na kami nga gina. Ito na, importante na ita. Ore mapukaw yung negosyo. Basta sa mong mapukaw ti anak mo. May kaduang anak mo. Doktora. Talaga ka din na saan yung mapasublit ti dati? Aman, doktora. Agsublin to lang tinegosyo mi kas dati. Ada siya ito kasta, nga bister mo. Doktora, may ikla nagpa-check up. Agpa-check up. Ay, huwag gaya man, yung kami pakibiyangak noon yaman ti problema yung. Alala, ag-check up ang kaya karon. Manong name rinistahan na ti doktor tinasken nga tumarek. Kaninulit naman yung balakad kanya. Ngaliklikak itag problema. Anong nemi ti amok idi ket nagden na dagiti duwa. Nangupaak manong nemi ti tao nga mabaling kong tandanan agbaling nga detektiv nga sapulin na dagiti duwa. Ni Eva manong nemi nakastrek ka no, iti trabaho. In trabaho na batlang inadal na. Agkaskasera ka no, manong nemi ti maysa nga nalaka nga partner. E dinto, manong nemi ti asawa kat nagsubling agpeso di squatter area. Nakipulpulapul manong nemi kada kitay nagbalin idi barkada na kinaubingan mi. Tinawagak manong name ni Amor. Sampai nga nagbahaliw ti number na.
Hello. Namnama. Kumusta ka? Stoy. Nagsubli ka dito sa squatter area. Baka masa ka na kita'y kalakayan nga kaliti basura. Abi nga di kagsubli tapno si Camel at mang-manage sa negosyo. Namnama. Paglikotam ka dito, pagrebengam. Kadagitiduhan ton nga anak mo. Napatpatig ka din. Nagbaling ka din napatpatig ni Eva kang ka, ngam siya. Saan ko yung patig, tikapsat mo. Awan ti sa baling yung patig ko na sang siksika. Naaramid ko lang dayjay. Gabot at tao at masulisog. Diyak kumakait idin, but-but ganak, tikapsat mo. Nagbaling kamot nga takarot. Abi nga saan nga si kamis mo't nagpudno niya. Iti nasapsapa ko maakong daway. Tapno saan nga kimaro di kiti pasamak. I'm sorry. I'm sorry, namnama. Nuan yaman ti panusa nga kayat mong ipataw kanya. Nakasaganak. Di mo ka din kahit agawid. Itimpastag ta na pindas ka balay. Saan ka din nga napatigking ka, tisa ni Kwa nagbambanugan ta. Saan ka din nga napatigking ka, nagitanak ta. Sana ka din nga napatigking ka. Awan ti sa balik kakakapatgan kanyak, no saan nga da kayo. Uray mapukaw, nagitis sa ni Kwa. No saan kayo nga mapukaw. Uray agsubliak, itik squatter area, basta kadua kayo. Nga pala nga roti urayam. Alangan met, nanganda kamit ko may dita. Nagkamanak namnama. Kini-karig ka sa anak tun nga agbaling nga narukop. At dan, nakaramid aktibidot kajak tun kayat nga maulit dahil tanga bidot gabot amo kun no anyat resulta na. Nagkamanak ka namnama. Taksik ka tinang ti may kadwa nga namnama iti biyag ko. Kada di matlang arabi manong name dimteng ti asawa. Nga nangarakop kanya. Iti nairot. Agor ka. Apay, kunak malano, si papakawan kan siya awat ka maning kanya. Kunak malano, inikkan nag iti another chance. Kagdigo, sagat basura ka eh. Ha? Namangkan sa akin, nagkalkal ti basura ka talaga. Madingamin ti angot sa squatter area eh. Sungar ngayon kagdigos. Kat baliwan ta tumantang. Inik ka na ta ni Apo Diyos ti baro manin nga namnama. Baro nga agsapa. Kat sabi ko ma, tasanton nga maulit ti bidtot mo. Santon namnama. Ikarikan ka. Nagsubli ti dati nga relasyon mi, nagsubli ti dati nga ragsak mi, manunay mi nang runa lang aruden, idi may paskay kon ti may kadua nga anak mi. Gabot a lalaki, manunay mi, Amor Junior. Nagsubli ti dati manunay mi nga asenso ti negosyo mi. Nga sala nagsardeng manunay mi, idi ta dimteng makunkuna nga COVID problem. Hindi agsara amin manong name nga pasdek ti negosyo. Ngayon saan kami manong name nga medyo naapektaran kami ng dadya lang. Saan kami lang nga nakapastrek iti kwarta, ganansya, tis magmanong nga bulan, wano may sangatawan nga nasuro. Kaya napukawan ti trabaho manong name. Iti empleyado niya. No, kaya napukawan ti trabaho, anong nemi, kabutad damot, ornong mi, nang nangtit kami ti ayuda kadakwada. Nga da kami, manong nemi, ti maysa kada kita kang runan, nga mamangtid ti ayuda. Iti nagkapuan mi nga squatter area. Nga di open man manong nemi, ti panag-business, siyempre nagsubling ang sana kas idi, at
Mamanumatan manong name, hindi kita gasto sa gumatang, karag ito ay nga klase iti muebles, sumno alikaman. Ngayon at least, ada empleyado mi, agsuswelduda, kita kumit kita kami met iti binulan. At least, manong name, at mapaspastrik mi, hanggang metten nga maluglog. Manong name, inagbalin nga dadamanin nga nairut, ti ayan ayat mi, iti asawak nga ni amor. Ngano kasano ti singed mi iti ubing kampailaeng nga nakarkaro iti agasawa kamin nga kalpasan nga nagbidot iso naman ng nemi mariknak nga nadda nga nairot dagiti arakop na kanabara dagiti agek na kanya. Kang kanayon ng ibagbaga manong nga saan ton nga umarakop kinumagek iti sabali nga babae. Adamat na asawa manong nemi ni Eva iti nagkasar inimbitaran na kami isumat day din tindak panangitnag iti pamakawan ko ken kuana. Tanya nga rod ket kapsat kun tulata. Wen. Ket kang kanayon ko nga balbalakada ni Suna nga itatada asawanan saan na ko mga ulitan dedi na inaramid da iti asawa. Agbalin ko mga napudno isuna iti asawa. Manong nemi da ito nga rod ti pagkasalitak manipod iti squatter area, manipod iti panagkalkal iti basura. Babayan iti panagtinulong mi kini amor nga asawak. Kaslasam mi apatyen, nga nadanon mi ti kasta ti klase na ti pedestal, a klase ti biyag. Ngam natulong kami, kadag iti padami, nga tao nang runa kadag iti kasapulan ti tulong. Nga una iti mang pabaknang, adad mang pabaknang, nga mang paragsak kada kami. No, natulungan mi ang kasapulan ti tulong, thank you, kunada, umanahin dahil tamang tad kada kami itibang araw. Sabi ko mga harot, manong name it at damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiripadak nga dimngeg, kaya na more power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, namnama. Namnama. Thank you, Kenga.